Pjesëmarrësit në debatin publik të sotëm e mundësia për përdorimin e inteligjencës artificiale në sektorin publik, theksuan se pa regulativ ligjore, ajo mund të shkaktojë më shumë dëm se sa dobi. Këshilltari në Entin Shtetëror për Revizion, Sasho Jovčevski, i cili e prezantoi raportin, tha se është e nevojshme një infrastrukturë gjithëpërfshirëse digjitale, pasi kemi një bazë në rritje të njohurive që mund të përfshihet në zbatimin e inteligjencës artificiale në sektorin publik. Sipas Revizionit Shtetëror Macevski, institucioni është lider në zbatimin e digitalizimit, pasi vizitueshmëria e faqes së internetit në një kohë të shkurtër është rritur me 6.34%. Ministri për transformim digital, Stefan Andonovski, theksoi se ministria tashmë ka projekte me të cilat pritet të zbatohet inteligjenca artificiale edhe në sektorin publik. Ние веќе започнуваме да ги имплементираме и да ги реализираме. Државата има стратешки пристап кон употребата на вештачката интелигенција. Не одиме со 1-2 адхок мали проекти, некоја мала алатка или некоја дополнителна играчка која што може да се искористи на некој владин портал, туку одиме со два суштински пристапи. Едниот е донесување на стратешка рамка за употреба на вештачката интелигенција. Прво како дел од националната ИКТ стратегија, вештачката интелигенција е дел од четвртиот столб, вештачка интелигенција, нови технологии и поддршка на бизнис секторот. И вториот елемент во имплементацијата, тоа е везилка Националниот центар за вештачка интелигенција. Deputetja dhe koordinatorja e klubit për çështje dhe politika rinore, Dragana Bojkovska, tha se në punën e kuvendit tashmë është përfshirë inteligjenca artificiale. Самата алатка е достапна на самиот портал собрание.мк. Алатката се состои од начин на кој што одредена седница ќе може да биде вставена како линк на самата алатка и преку самиот чат-бот се истражува дали на таа седница е коментирано за нешто, дали одреден пратеник зборувал за одредена тема, кои се неговите ставови, така што една ефикасност овозможува за да се даде една институционална меморија за тоа колку, што и зошто се зборувала на определена седница. И најглавната компонента од оваа алатка е што ги вклучивме студентите од Финки, што значи дека им се дава простор на младите на вистина да влезат во институциите. Deputeti Dimitar Kovacevski, duke u thirrur në hulumtime evropiane, tha se pothuajse 90% e punëdhënësve deri në vitin 2030 presin që inteligjenca artificiale ta transformojë biznesin e tyre dhe se shteti nuk ka shumë kohë për transformimin e proceseve. Pjesëmarrësit në debatin publik porositën se vetëm me regulativ të fuqishme mund të sigurohet efikasitet, që do të jetë në shërbimin e drejtësisë dhe qytetarëve. Sipas tyre, nevojitet strategji kombëtare, mbrojtje të dhënave personale, kapacitet institucional dhe mbrojtje ligjore.